Musical Scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagninay, titunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag nga oras yumanan, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Dulpo, san napod no nagan tintay idrama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Dulpo. Dear manang biyanang, may sa kabalo, adadwa nga anak ko, babae da adwa, kaya tagpadada abalasang. Ti may isa nga anak ko, agsusukat ti boyfriend na, kaya timat may sa awan na pulos, uray may sa nagbalin anobyo na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Day, anong sangsangitam, Amy? Buy-buyaam na italadawan nyo itinobyom sa kagsangit-sangit. Apay, ano tanubyom, anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan na itapan nakalukom manakaw. Di kan tumat ngamin nagnaknakam. Kunak akilatisem pa'y nga umura tigalad ti may sa lalaki sa kanto agtalagkan ko ana. Gamdarasudos kamat ngamin. Sumurot ka dangos no awisin da ka. Tatang. Ngala, agrelax ka. May liw-liwag mong tumot lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamat pati data nga... amin nga ibaga ti lalaki pati anak. Ay, huwag nga ron Anya nga lino ko naman ay. Kanayon da nga lukuan ti Kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigra. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't deng-denggen na. Nadagaram kan kwa na, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalaki. Anak lang nga tultuladen. Naan nadakmango. Natanangak nga agdis desisyon. Siya ko mga tituladen ni Eme Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan. Wala nga raw. Isa maminsan, saan ko man ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umaya ko magpasyar di balayo, amangan na dagunget, Diana. Ne, asino ko mamatag-ungat nga'y baldo? Apay, awan na ya, Diana. Hanmat nga agungat ni tatang ko. Ti kayat ko asawin, awan nobyang agunget. Pangala ko mamat itinubyo kat awan mat. Single nga kan na yon. Apay ngay, kat di kabsat mo, agsusukat ti nobyo na. Iso na ngamahan kanyak. Mabutang nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti Kabsat ko, Baldo. Kan na yung dangal lukulukuan. Kaslatad ta. Nagsinadaman na ni Jen na udi nga boyfriend na. Nagsinada na ya? Kat noon! Apa nga di makal nga dagita matam. Ha? Ay, awan na yan Ay, no kasta, single manan ni ading mo nga Amy. Kaduan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Ay, madamag ko man lahat. Manot tawan ni tatang yawn. Nasurok na nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasla 50 taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. So te karopa mi. Wan nga ron. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayo nga anak na. Naimbag man, sana mga sawa. Haan siguron. Tahan mat nga agar-aram. Iso na ati ar-araman da. Ay, sana maliklikan. Tan nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na adakin ko na. Uwan nga rod pati ba bakit agpapapansin da kanya na. Ha? Apay nga napan kan ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtadtay? Agpasyar kay di balay me. Makitan to, Diana. Inton addawayak.
Naimbang nga oras nyo, Tata Dulpo. Mabaling kag pasyar? Nay, sigamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman Tata. Talaga nagtaer kayo ah. Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanan, nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matay. Ayun, nataer kay Tata. Agyaman ak ano kasta baraw. Kasi no, ti pasyaram ni kadi Amy wano ni Diana. Ni Amy ko ma, Tata. Sige. Mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga maagpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan iti nobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, bete pa nagpapentas ko. Hanmat gaya masyak ti araman ni Baldo. Ha? Apay, kurso na adam ayan ni Baldaw. Iso na, tag-kurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyar ito balay. Kamsabala matipasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo, Diana. Saan na mo nabasol no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo ay so nga pinasyardan. Diana, Siyak ti luklukuan ni Baldo ah. Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balitaraman na. anyat ko na nakil kaaya. Kuna na nga rod nga pasyaran na kide. Nga mabain ka no lang. Tadta ni matgayam ti araman na. Ay, kit, bay-bay amon Bareng kayatan ni Amy ni Baldaw ta nasingpet da niya baraw. Naggaget pa'y. Saan mo't siguro ngagsangit ni Amy no ni Baldaw ti pakiinayatan na. Awa na. Inururay ko tiyo umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Kadanyat mabalin mo nga'y no ni Amy ti kayat na nga armay. Siyak nga rod. Dahil baga na ibig nga pasyaran na. Ay, diyak kaya ti malas-las tugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Amy. Uwan tatang. Kat, aklunam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko ken kuana. Diyak ngamin kayat timikiinayat iti kalugaran tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpit na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan day jay. Aklunam kit din. Panunutok pa'y mo't ana imbagaan, tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di kagpampanunot. Aklunam idadagaws nga oray di mo matunay am-am mo ida. Gamje kalugaran tayo. Karupat tayo pa'y. Panunutom pa'y lang. May mayat ni Baldo ta am-am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo na nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo eme. Hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di dayjay. Aglas-lastog. Ha? Pagkunaam ngay manang? Wanata kuna na nga siyak ti pasyaran na edi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. Ha? Itad mo ni Baldo kanyak na nabayagan nga siyak ti bagbaga na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga ron deta. Iso nga baybay amo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy natin imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madaan iti boyfriend. Awan ka di pa ni Baldo, tatang? Ha? Umay ka di dito balay? Sumati ko na tatang. Pasyaran na ka no. Kahit anya ti planaw. Aklunam ka day wano bastedem ni Baldaw. Ay, kasla makaritak mo titimbaga ni Manang Diana. Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak matin kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklunam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta, aglaban ta, eme. Ha? Payalap danak, Manang.
Adamot panagayat ko ken kuana. Kunam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kaya ti makiinayat iti kalugaran tayo. Katnungay nagbaliw ti pangngedeng ko manang. Wana nga maamumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Tasi kamutan ti paspasyaran na. Alasan kayon nga grikyar? Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Balto ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Ison ati pagpaarama manang. Ay saan na numartag tumatlaang? Oray agbaak kandayana no artek tumatla ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat ngamin day jangay. Pipya ni Baldo at anasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadul po. Na kayo ba't ngayam? Sumar kayo Agyaman na, Baldo. Ala, pagtugaw kayo, tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo dito balay. Napatagsakit dito gagarayo Wait, tanay. At Monday, mapaspasama kay Jibalay. Anya? Apa tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapani Jibalay, tanay. Agap apamut nagtagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apa nga tata? Ay, jak amo ka nagijay. Kasla na laubay. Basta sika ti pagapapaan da. Ti sardengam pala ti umay ijibalay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga agapan na agkabsat nga pulang ti lalaki. Anyan? No kasta agayat da adwa kanyak tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makainis sumakmot ka na gadyadwa. Aywan. Sino tinang pukis ka na kayo, tata? Magbagay yung matapukis yaw. Ada ti maar kayaw. Ay na, tayo ka anakakman ni Jay Ilay. Dahil dyan, ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kastoy apukis baraw. Ibagap mo kayat mo, ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong nagpukis? Kayat kong ti agpalong hair. Anya? Wan tata, agpalong herak. Sakto, ipakulot ni Mordong na. Anya? Anyat itsuraan mo nga, no kasta ti buok mo, baldaw. Ay, mayat tata. Sakon to pakuluran ti Mordong na ti blan. Mayat napintas. Sige nga raw, mapanakon baraw. Nagilaang ti gagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo iti kapiyaw. Ay, saan nakababain. Bastag kapi kayo, tata. Gumura ak no paayan dak. Ramanan niyo, tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme. Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga siyak ti pasyaram. Ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang namnamak pay mat ngarod. Pastrigam ni Baldo manang. Tada importante nga ibaga na kanya. Kanuri siya. Ada na patag nga ibagakin ko ana. Sana da kayo ti gagarak, Emi, Diana. Ha? At dala ko maibagak ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Like, papay ngay kanak iti baldaw. Ginatang mo ka din na ito, Uwan tata. Brand new na ita. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. Saan mga bagay tag bato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti maibagay kin ka. Ad-adda nga umubing ken tumaer ka no dahi ti isuot mo. Anya, ay sus, gyamanak nga rod di mat kunak, adi ka pala umay nito balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na kiti anak yaw. Sikamat ti gagarak, saan mat ngay suda? Aywan tata, mabaling tagpakuyo ka na kayo intun bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, baraw,
Ijay barbershop ti kaanakan nyo. Ada ngamin tayo kaanak kak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop jay kaanakan nyo ijay ilay. Ay katwada. Ala kuyugan kay tao. Sarabalay ta awan pa'y araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmem kano dagitag kabsat nga eme ken Diana. Paggidgid da nemut kano ida nga armen anak ko. Anyamot day ta damagan na nang. Nakadamdamagan nyamot dita. Like amom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ko kadagiti istambay gestor. Palso day ta adamag na nang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Iso di kay mamati adagos. Isungarod nga ikon-confirm ko dagpaysuwan no saan. Awan kinapudno ray ta. Subsobrahan damot ti istorya. Inaram ko lang na minsan ni Amy. Ngam sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpayso ti dila dagiti maritesen aya. Nayunan dati istorya. No sana manayunan, magisayan. Huwag nga rod Iso dahi ta ti pag-aapaan ti tattao. Tama na inayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinarde nga mga inaram ni Amy. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Na mangam ni Amy. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Amy di. Anya, Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. anya. Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwesto mi jay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't man ang datatang kan Baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti panagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kano ni Baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Njak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Ngam, han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, eme. Saan mo tun manang? Si Kangay, Karo ang ahaan. basta awak nga rod. Apay nga ta si Mardeng nga agarom kanyak. Sapay planok nga aklunen. Taamok adinak to pagladinitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan da aram man na kanyatan. Tapno haan ta nga agapa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anuang kat regalo ken ka Tata Dulpo. Ngam di mo ibagbagang hinted ko No dagdamag, ibagam mo impatarakan ko lang ken ka. Apay nga, regaluan lak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mobile daw. Awan problema iti day tata. Basta parakan ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta naasidag tirik nakin karata. Maay-ayo ak tungkal makitkitak tinagtaer arupam. Ala, yawid tam tinwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak baldaw. Una tao may kabalunan. Nagluto akiti pansit. Kan nagtimpla akiti juice. Ay na, nagtaktak ka pa ilaeng. Umay kan, mapanta pa'y agmerienda di sirok ti mangga, Dulpo. Nay, apay berber nga sanak ngay barok. Basta umay kan, yag mo ti imam, ta kibinan ka, Dulpo. Awan pa ni tatang eme. Awan pa'y mo't manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adaman ang inaramid na ijetalon. May, nayan na. Ayun yung anak ko. Tulungan ka. Ni tatang Deja. Anyat papaspasama ka ni tatang. Hindi yun luklukatan tirinaw Bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Kasla da itartarayan niyo, tatang. Awanan bayin na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Laimbag asa nakatarayak. Ay, jak maklon tinaramid na. Jak laim pagaraw. Bading matgayam na dya alalakay. Anya?
Idarom ko la kuman kahit mabainak. Isa baybayan yaon. Ala, anya dinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapul nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibagana ang natairak. Bading matgayam ti lukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanon ni Dulpaw. Ijay kataltalunan. Ha? Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanong asawaan ni Dulpaw? Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga ron ayan o kasto iti kinatao. Nukasta? Wala nang badingag. Basol ko nga ron. Tsak nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko aya. Malaalala. Ay, di ka nga ron nagsangitan. Di ka madadagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgun kalata nga anak ko, Baldo. Tatadul po. Mabalin ti umay. Ha? Pangasimbal daw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbuteng kanyak tata. Iso ngay mayak. Sa umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken kay ti kalabas. Ha? Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik. Saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensya kan. Kanay dumistansya akin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangasim. Di kan umay dito balay. Idida mo, talaga nga imadayo tiriknak kani Baldo a kalugaran mi. Nga mi dagbaybayag mayat manen tilinangan mi. Ngam kit di, ammo na ang dagiti limitasyon na, kat ammo na matan ti agbaid. Nagipatakdar pa yan iti parlor na iti sango ti balayda. Alakastan, tuy gayam mo, Dolpo. Alagagayam di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tuy gayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Pakaragsakak launay ti kaadtayo amang tartarabay kanayon kadagiti drama tayo abiyag ti tao ken Manang Biyana. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Rosita saan napud no nagan tintay drama. Kastiman ti kuna ni Kabsat Rosita. Dear Manang Biyana, simple la kapadasan da ito ipadramak kan kangam sana mapukaw iti memorya. Ada ngamin ugali ajak masapulan ti asawa. Banag adandani na kay libsunga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Masapol ang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan ang bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya, kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari Lena. Uwan bakit? Di mayata kakaaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay tabang ijay. Parehas matla dito ah. Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapagnaman ipo ni ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak ah. Sorry Manong. Na kayo kanit ay kabarbaro nga agab-abang kita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idi namin saan nga kalman. Diyak lang pagarob. Kat pagkabaan tayo na ti pag-abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay,
Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang ka di pa'y ading ganda. Ala, haanan. Adan asawak. Driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawa maling. Ay, well, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarbing ka pala dita. Umay ka agigdan na maturugtan. Maturukan. Sumaruno ak nga maturog no madamdama. Hapay aya, sumanarbing ka. Itan sabot lang ag sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod to rupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan. Madamdama akton. Ne, napintasak mat gayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Dato'y matak, mayat matlaang. Kan atidug dagiti ko rimat-mat ko. Kan uray dato'y subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato'y kiday ko ah. Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Kasigurado nga adumanan ti pasayeros. Oh, mangan kamot ka na. Adda ka dito sa angon ti panganan nga sumanarming ka manan. Kit-kita ak nga ro dato'y kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko, Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat ah. Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamidam. No anyat intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang mata na puskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro ah. Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama ah. Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tani na urnong manan tilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay wan Manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo ah. Nadlaw mo mat gayam Manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad-ada pimintas ka, ading. Thank you nga rod Manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Ta damat lamisaan ken tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang amangan na dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di ah. Apay awan trabaho Manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Uy, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagan anabalo ak.
Jak matin ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas, ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo, no saan ka napintas, ha? Wana nga mahanamat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbagpay nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam di asawa kat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kit ti dagijay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagijay kat. Irwar ko ta usarak manan. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay dagdigos ta ibadok datoy. Makiktot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. naman no ka nagpasada. Masakit isikat kan bukod. Aywan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindam bakit, wan. Wan, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray kumamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak tititad na no kwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak malangan itaro ba yan? Agpalami isak basit. Ni, sino dahi di agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadom. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar natin kinasiksik. Ngamdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Imbag pa ti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Dakpulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dyan nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ahin na, nag-ima sunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Kapay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Isu nga kunak nga bakahan nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas dyan ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako nada, Mare. Ngam iti ununog na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si Kangay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, Inaldaw nga ibagana day ta kanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kita am ka di dati abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, unmat. Sayang ti kinapintas dati a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ato yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod
Nagpudaw pa yun Kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na Nagmayat ti agong na. Sige, maturog-tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Aya, May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok. Bagay mo, tatalaga anap pintas ka. thank you, Mang Peter. Ayun, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga ron ta isarak ti dagus me. Nay, nagpapukis ka matmaray. Oh, bagbagay mo tabuk mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, kunakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kasano nga inspirasyon ko dahi jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka? Uyawin na ka? Ay na, han mo lang amin nga amo ti style dahi jay kumparem. Naimbag pa nga ron ti daddo mga babae ta ma-appreciar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawan na nanan? Jay sigo da nobya na at taga-kabangi-bang barangay? Sino ti bagbagam? Ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanong no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Siguro Ang arteg kanu mga dya babae. Sursurando kanupay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmeryenda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awat mo. Sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta kamin, nung nasiligak iti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, kat, pagyamanak Apay, sana nasingpet, jay asawam. Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko idta. Ay, baka kayat mo nga linisak da kita kukom. Uray libre. Amumaya tagdalos iti kuko. Ay, una. Kasta ti trabaho kay dingam sim maduta. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngamnosag paminsan. Ayos lang. Malaman nga rod. Tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay ang arabyan ka, Rosita. Nagap-gapwan. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti gwapo nga kaaruba.
Ha? Nagwapo man nga agpaiso dayjay nga kaaruba. Lakayan ngam gwapo lata. Ha, sino? Ay, basta jay gwapo ita ah. Sige tayo, agina na akon, nabanugak. Di ka mga na ya. Haanan, pinakanak jay gwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumumaak man. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray ah, mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlaw ako na, Rosita. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo dita balay ti kaaruba. Ano, ti makakitkitaken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo, tila kaya kaaruba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Iso nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo. No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang. Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinata na. Ison tumatla nga naglami este relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Iso nga usto. Madikon. Ala, napananangarudin ngay. Diyak ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulong pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga sawak. Kalat mo ta nagbali na kasjay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamwam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnosam ta ti amin ka data. Awan matla ang tipatag ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ni. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uy, aklo nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok kan ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit kanyam ngamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano okay lang kan katikas jay. Amom mo takas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karo ba? Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga karo ba? Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon mi. Ta, hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawit tan wine. Pumanawtan ijay. Agbirok ti sa bali nga pag-abangan ta. O sige. Nukas na ti kayat mo bakit? Wala. Pumanaw ta ni dyan. Simple lang nga kapadasan daytoy kunakmanen, ngam jak malipatan ta nagbali na napasa tibiyag ko dayjay apagtan. Ngam idilaang dayjay, tamani po didin, nagbalin kami na naragsak nga gasawa. Aging ka nakabukal kami iti duwa nga anak. Alakastan,
Tuy gayam mo, Rosita. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan dayta akapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina kada tayo amin. Manang Biyana! Hello gagayam, nabara kablaaw para kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kumusta man na ititunggal maysa? Manipod man kanikabsat Gemma san naapudno anagan tintay idrama. Kastiman ti kunani kabsat Gemma. Dear Manang Biyana, daytoy kapadasak ngay padrama kat idibalasang akpay kan balumet ti ina. Nasakit tinakem ko, tabaketan ni nanang ko, ngam adu pay laeng ti pangatiwan na kanya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nana Roseng, tulungan ka na mangawit ka na ita pinalingkin. Ay na, agyaman alan barok. Nala, higyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si kamot alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din barok. Ay napakitulod na nga rudin di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan alan. Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manen sinirpat ay balasang ni Nana Rosi nga balo di tadaya. Madlaw ko kat. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa Jack Cursonada tay balasang ni Nana Roseng. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa, nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kon ti mangarim ken kwa na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man bangi pastor ginwangin ton malmalam ta made ti bagbagay. Sapay mapana ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Tamok kat allergic kay ti balasang. No ano makay kan sa kalaagaran. Ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may isa. Diyan mo no kursonada nakmatay kayat kong arman. Nukas na nga ron. Sika ti makamaw. Total, lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay itibiyag. Nangruna ka na lakayak matan nga amam. O sige tatang, sa paglatan na pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mat nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado amaraw mapasungbat mo. Ta, ni mauli ka ni tibiyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, owan tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Hindi, Gemma anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita anin ano asino da ita. Amangan mo't numay sa kadagiti agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturog akon. Uwan na lang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamat gayam te tamanong alan. Ay na, umunag ka. Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay Wala ding. At nakalini nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ijay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya.
Pakipagalangan na pakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading ha, agpatuloy akon. Nikat ag merienda ka pa'y ama no. Sana natin, nabsuga ko. Kunak noon nakaring pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Jema, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi eh. Apag biit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayo kat pimanawmat nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya, iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit di tigagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanya yo. Anya, Imposible matanga da kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. anya ka ka mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami di palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkad. Awan sa balin nga imbaga na kanya yo. Awan mat anak ko. Nik, insan Alan. At takamit gayam dito itursena. Tiam mo ni tatang mo kat napan ka manan nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti mas swerte abalasang. Ay tagay mo ka din san. Agsat ka. Sanak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Anya na busted ba't nga bagbagam? Insan, ni ka di Jema? Saan insan? Saan atay anak? Ha? Asino nga ro? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay ina ti armak insan. Una yan, insan. Kat na nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno. Nakainom kan sa mo nga mina, hindi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonadak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga men tinakariknak iti ayat. Kapoy tinay dumduma apayod na. Anya nga ya, payod, insan. Jak man mo, manipod din na sayop ko. Jak mo may kaditi panunot ko. Uri ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Talna ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira nga winsan. Itong madamdama. Mapan to sarungkaran ni balay na. Jak namin naranaan ni din namin san kahit. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uy, nisan. Ayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, urayak la sumgar iti daytang ay bagbagam, minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka ah. Awan ni Jema. Tayo na yabantay kasinsin na yung kabangi-bang nga ilay. Ay, mayat nga rin nukas ta na Roseng. Kaya, masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Ndala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Roseng. Anya ti bagbagam barok. Kunak, anyat kaya mo nga inuman, taiyalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Ah, Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuban ariknak. anya? Sikat kayat kong arman. Saan ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagam barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na, inigawa mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Roseng. Ah, Ito payod mo ti mang paturog kanyak. ay, Tay sulat tanti pampanunutag. ay barok. Amok, makmakla at kalaang. Kaya naman manuak lang nga agdigaws, tanalami istipanawan.
Nang runak at bakita kaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-asakin ka. Ni Jema, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Rosay. Ay, ijak amaw, ti sumbat ko'y tinaytaalan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, ta di nakto paayoy. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kanon ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Rosing. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, daytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak no ni Rosing ti Armam? Kat no inauna pa'y ngamsyak sa manang kunak kuma. Tatang, iso ngamin tinakarik na kiti nagpaidu mga ayat. Anyat nakita mayakan ni manang Rosing anak ka. Ay, kwa, naidumdum mga minti payud na. Kasla maawis launay tiriknak kan kwa na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa ita? Agtin nagkalagaya may tikas ken ni manang Roseng. Kat, anya nga ron? Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdatan na nang. Hampay lang nga nagdatdaton ni Alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak ko, saan kumamot akas taa? Aklunag, ada nalimod apa naggustukin ko na. Ang jakbet impagaraw, asyak gayam ti kayat na. Ti amok ket sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di yung man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yung lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udinan no makabirok iti ububing. panagkunakat seryoso mo't ni Alan kanyak. Angam no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Ay, awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan na nang. Pasensya ka, nanak ko. Saan ko matanam na maun akas daw, ti mapasamak. Awan tinas kan nga kidawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiw-liwag kung tumatlang datoy. Roseng, hanay, nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasar tapno makaliwaksay kamit sa paminsan. Ay na, nakababain nga min Alan. Amangan na niya ti baga ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamad. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon nan tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamok ka nagbasulakin ko na, ta umunay ti amin, jak pulos nagdatdaton ken ko na. Uy, puno napintas kan ubing. Hanggang saan nga iso ti kayat ko. Alan, Di mo unay pang panunutan ni Gemma, honey. Dahil ito'y agdama ti panunutan ta. kaslajak nga min patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken ubing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop dahi tayo iti sabali a babae. Banday ta ka manun Alan. Anyaya payod mo ti bagbagam. Gapo ka dita, bumakita ka. Saan mo panunutan dahi ta? Ti importante, ay ayatin ta ti tunggang maysa. Kasta akmatken ka Alan. Sabay ko mga rud tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari, ure na gano ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta saan nakapinaay. Gemma,
Mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanin ta iliwag pa idamaat. Bigat tong nga gawid ak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga gawid. Tamangan no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda ag tok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alan datan. Ay, nasaya at maiwayat kunti planok no kas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Urayam ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunag ka pa nga, Rod. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman ak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo, no? Anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayik nga ron din. Rabiin, nga awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni ije dalanday jay. Narabyan lang siguro. Ay, sa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pala ang ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsipngat Alan, Roseng, si kakaliday ta. Si mangput kakanin hanay. siyak daton Alan, ni Jim. Anya? Ay, mabait lang ha. Lokatakti silaw tapno makita nak. Gemma? Bado ni Roseng dahil suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatam. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo mapasamak. Di kanto agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Dakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabait lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusom ti bagim. Oh, at ti ulas, akwam ta bagim. Ditakan. Ha? Ay, Alan! Dinaktali ko! Ay, mabait lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya sikatin nangawis kanya karumwartaro sa ingari. Sigud ka, agparigatak pa ya mangawis kan ka. Alan! Ano, ay, inarakop na kumutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka ka din na mabain nga da makakita ka rata? Ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hane. Adain pudno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no, anyaman tinaramid na. Di ka madaragan. Ta saan na nagbaligi iti daka sa plano na, hanay. Alan, insagana kung tibagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabakita kon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday ta ti panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikaken siyak. Agbinadang ta iti rigat kan kinawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy akinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumduma a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapay ud mo ti may saan nakaawisakin ka, Roseng, hanay.
I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, Nanang. Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulitakdag ki daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo. Ngam sa anak nga nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni Nanang ko, Alan. Nang runak at umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Ada pang isarkan tigayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo ka ni Nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay-an ni nanang mo. Imadayuak nga rod ka po iti nakaro abain ko. Kat maragsa kanak, tabaya ti panaglabas ti aldaw, no kasano ti kinalailo da Nanang, kan Alan, ididamo da tinagdan na, kimmarkaro pa'y itan, kat naragsak na latang agdandan na. Kat syakmet, adamot na nasawa, kat duwan dagiti anak mi, kat naragsak kami matan asa nga pamilya. Alakastan, tugayim mo, Gemma. Alaga gayam di naman natin nagpatinggaan day ta kapadasan ti may sakabsat dito drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Manang Biyana! Naimbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Orlando saan naapudno anagan tintay patangatang ay drama ita. Kastiman ti ko na ni Kabsat Orlando. Dear manang biyanang, nabayaga kun abalo. Ngam adda tay gundaway ana boring ak isa nagaramak iti adayo nga ubing ngam siya. Kalugaran mi madlang ti balasa nga inal aladak inay aywanak ken rinig rigalwa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ni tatang, sa dino ti papanan nyo? Apayan nakapilis kayo ti kasta unay. Ay, mapanak man agpasyar nita, tersina ni usang anak ka. Ha? Agpasyar? Nakasapsapa mapan kayo ijay. Anyangit yaramidin nyo ijay. Ay na, di mo saludsuday. Malata mapanakaon. Naimbag nga agsapam, usang. Da kayo ma, Tata Orlando. Sa dino ti papanan nyo anak kasapsapa. Kung nakapimpintas pa iti kausyo Ay, umayak la agtugtugaw nito yung tersinam. Nagmayak ngamin ti view dito. Kasta aya? Kadawon tata. Awan mo't kiti dakas na Nay, Manong Orlando. Anya der aramidong dito'y tersena ni Husag. Nagsapa ka nga dito'y. Awan, nita. Agtugtugawak laang ta. Nagpintas unay ti view dito. Ha? Viyaw ko na. Kinakasango ka mo ni Usag, Manong Orlando. Basta nagmayat ti view dito, nita. Makapabangar tirik na. Tatang, aping awan pa lang nilulok at sumipngatan. Wan nga rod anak ka. May saal daw na ni Jetersena ni Manang Usang. Sapay mabisina kun tatang. Alagad umuna kayo na mangan kanin nanang mga anak ka. Taurayag pa nilulom. Agidan kami to na mangan. Sumipngutan, Tata Orlando. Agsaraak mo't dito'y tersenak. Awan ka di pa ti plano nga agawid. Ay kahit orayin kan ang agsara sa ato mo't agawin usang. Kasta aya tata. Ay na, aring mo mo't di kasla security guard dito'y tersenak. May sangal daw ka magtugtugaw dito'y sangon. Basta para kin ka usang ko. Bantayan ka. Ha? Anya di ko nam tata? Awan. Ay, agawid ak matan ko nak.
Ala nga, Rod. Ingat, Tata Orlando. Apeng ita kailang agawid tatang. Ay kahit inuray ko pa yung na nagrikap ni Usang iti tersena na sa akto nagawid. Apay aya, naggigyan kayo ija iti may sangal daw. Anyat inararamid yu ija ngay. Ay nagsayaat nga ron tibyaw iti tersena ni Usang. Iso akay kayat ko ijay. Anya? Ala, agpulis kay nga ron tamangan tayon. Ay, bigat mo't gaya man. Nay, nakariing kay mo't gaya man tatang. Ala, umay kay agkapin. Tada na pudo ta pandisal. Ay, katuwan ang araw sila balasang kaw. Agkapiak sa turumwar. Ni apay, papanan nyo manin tatang. Mapanak manin ni tersina ni Usang Ay, anyat gatangan nyo aya tatang. Awan katagag. Mapanak lang agistambay ijay. Tanagmayat tibyaw. Anya? Bakit? Napanan ka din ni tatang. Nagsapa manan nga awan iti balay. Ay na, nagsapa ang nagriing itay. Kat idinal pa sa nagkape, rimwaran, tamapan ka no, agistambay iji tirsena ni Usang. Anya? Kanayo na mapanijay Di na pa yan masagong nga ipastor ti dingun na. Siya ko na kanayon ti mangipaspastor. Alakat ano sa mon alakay. Anya ngay nga rod, tatang mumut. Manipo di ti pimusay da dinanang kastamot ng tiyararamida ni tatang. Kunamot lano baron. Naimbag ngagsapa, musang. Nay, kastama, Tata Orlando. Nasapa kayo mo't manan ng may dito'y tersenak. Ay wala, tapno kadkadwaan ka. Anya? Ala, Tata Orlando. Saan ko akasapulan ti kadwa dito'y tersenak? Takayak mo't tagmay-may sa. Bay anak kalilaeng. Kaya't ko lang, ba't na makikita ka akanayaw? Da kayo lata ang arod, Tata Orlando. Nukasta ti kayat yung aramidan. Antinita, inukod ko to'y kalding yaw. Nakabulos ngamin. Ay, anya mo dayto ya kaldingay. Kanayon na makabulaos. Italiyo anay bagamin Ang mga no mapukaw, sapay nagdakkel. Ay, huwag nga rod Sapay kunak nga idunar ko daytoy no agkasarman ni tatang yaw. Agkasar. Awan mat nobya na, ante. Lakayan ni tatang. Saan na mga asawa na dyan? Oh, nga ta. Ada nga min madmadlaw ko kan ni tatang yaw kay kaanakan. Madmadlaw yung Madmadlaw ko akanayon ijetirse na ni Usang. Tunggal lumabasak, ada ijaya naka-istambay. Kan nakapumada pa'y, naka-rubber shoes sa kanayon. Kan nakataktak iti nakangat-ngataw. Kinunhayo pa yan, te. Agyan ni Jayon, manipod itiagsapa, aging kat sumipngag. Pasaray, marabyan pa'y na duma. Di na pa'y may pastoran tay dingun na. Siya kung ti kanayo namang ipaspastor. Ay, amang no, bambantayan na ni Usang kaanakan. Nga ta, ante? Apay, kaya't nga tamot ni Usang ni tatang, kat lakayan. Ay, di tayo laan mo Uray lakay, nunaliptak, ay, makabingwit tulat ti kaubingan ng asawaan na. Ay, sa bagay mat ka di, ante. Pudno, takunayaw. Ay, sila balasang kaw. At naman damagag. Anya tayo, tatang? Anya ti pakaay-aywan niyaw iti may sa alalakay. Apay, tatang! Apay, akas na tinamdamagan nyo. Kaya't kula amaamuan, anak ko. Tatang, saan nga agpapada, tirik na ti babae. Ngam, no siya, tinakay-aywak idi kan ni Bruno, kat no daytay regalwan nak iti sabong kan prutprutas. Kan siyempre, kan runaan ti ugali, tatang. Nasingput ngamin ti anak yu idi kanyak, iso naawis tirik na. Kasta aya. Ay, alangan raw, tarumwarak bit balasang kaw.
Adda mapan ko alaay. Lolo, nangalaan nyo kadagitan nagpipinta sa sabong. Oh, shh! Di ka na tagari apaw. Kainalakdag ita ija arubayan ni Lola Manita. Anya? Pangusaran nyo nga minaya kadagita. Ay, adda pangisagutak apaw. Ha? Asus! Ni Bruno mo ti masabat ka. Ay, saan naroon ba nga makita natin sabong nga igam ka? O paano nyo, tatang? Ay, di talaay nga nakaw. Ano ti ilumlumang nyo di talikudan nyo? Ay, awan. Nagatilang ti bukod ka uy sa kudkudak. Ay, mapankanta agkudkudak man pa. Ay, nagkatulad aya. Ha? Ay, Sos! Apay ngay akas to tinapasama ka dagiti sabong kaw! Naparot matan tinaduma! Ay, Sos! Asunungay din ang parot ka dagiti sabong kaw! Lola Nita! Ay, Naibusamot din dagita sabong niyo. wan nga raw! Adda ng parot! Ay, anyamatan! Sapay nagadaw, tinala na! Nuasino mo't atin ang parot! Ket no ni Lolo Orlando tinang parot kadagita, Lola. Anya! Manong Orlando! Ay, apay akasta ti ilangam nga imasidag kanyak nita. Apay ngay apinarot mo dagiti mula kasabsabong! Ay na, pasensya ka na ading nita, ta saan ko anay pakada. Awan kamot nga minili balay mo iday. Sana rumbang tinaramid mo, Manong! Ipakadam kumapay mo't angay mo na! Sabay pinarot mo mo't! Ay, pasensya ka na ading kaw. Saan na maulay? Pasensya ka mo'tan! Ngam no maipapan iti sabsabong ko! Ay! Sumabali ti riknak, Manong! Ante, siya akong tagkidaw iti pamakawan, gapu iti naramid ni tatang iti kalabas. Bagpagaaman ni Tatang yu, Bruno! Sana rumbang tinaramid na! Dinan samot amuter aramidan nan gapo iti dadya nga usang. Di lagbain, kundi sagot iti sabsabong, ngam tinakaw na matlagayam. Ay, sayang jay inay aywana kasabsabong ko. Yala anak tuman iti bunga jay mula tayo asama anak kaw. Ayaw na, himbag tayong palagip yaw. Dandanin samot maluuman na kita ibunga ti sa bata yaw. Ay, mga lakan tuman nga raw, ta isagot ko ka ni Usang. Anya? Apay, talaga ka di akursunada yun ni Usang, tatang? Way, anak kaw. Maragrag sa kanak no makitkitak ni Usang. Ay natatang, lakay kayon makarik na kay paletикasta. May anak ka nilaang Bruno. Taiso lang matiliw-liwak. Pakaragsaka tiar aramidag. Isa baybay andak kumalaang anak ko. Anak manen, Usang. Antoy saba, sagot ko ka. Ay na, agyaman na, Tata Orlando. Nagadun ti sagsagot mo kanyak. Awanan yaman na, Usang. Basta sika. Ala, nakababain pa ikit din kada kayo, Tata. Mabalin ka day, adi na kon awagan iti tata. Ta masair matirik nak ano, awagan nak paletikasta. Ha? Anya nga rudi kayat yu ayawag ko kada kayo. Lolo? Ay, si Kamat, saan mo ta? Orlando ko malatan. Uno, Orlan. Uno, Or, no isaw. Anya? Kat sige ang arod, di oray, pang or no kayat yu. Usang balasang ko. Kanayon jay kabsat ko dito'y tersenam. Kat masaray sagutan na ka iti kumkumpurme. Saan? Ha? Uwan na. Nagado at ipadpadawat na kanyak. Kay kayat kumutun taisupay nga abastok. Anya? Ang kurso na adam ka di ti kabsat ko. Usang. Agayatak, lakay pay lang mat. Ha? Jakmat kayat ni Tata Orlando. Ken awan ti planok ang mangayat ken kuana.
Maraglag sa kanak lang, kini Tata Orlando. Ta ado, tititid na. Ini kanak pa'y ay ti may sa akaban abaga si Di Kalman. Anya! Asino manan ti pangtidam dita sa nga bulig adipig abinaklay mo, Manong Orlando. Ay, kit di patpatgak nga usang, Anita. Apay aya. Ay na, Manong Orlando aya. Ibagbagakon kan ka. Saan ka amang namnama iti ayat ni Osang? Ta saan nakapulos kanu akayat? Iso nga isardeng monter aramidam. Di nakupain ta marikrik-nak. Kayat nak ni usang, ta nagsamit ti isim na tunggal mapanak itayan na. Denggem ka di ati bagbagak, Manong Orlando. Iso mismo tinangibagak kanyak at di nakapagan ano. Ay, di mo padaksan ni usang kanyak nita. Na, Nalabis kan. Nalaing kang agpadakas. ah, Sana nasaya ti kasta. Apay umapal ka, ta addan tumanen asawa kaon. Idin tutasi ka ket baak kalata. Umapal ka nita, ha? ha? Usang, adamanen isagot ko asa nga bulig adipig, ken 2 kilo amaes. Nasamit da kita, oy. Kas kasamit ti panagayat ka, Makapaulag ka mo, Tata Orlando. Ang agyaman manin iti mais ken dipig ng padawat mo kanyak, Amok amaawata mo ti kayat asawen ti aramidag. No apay akanayon ka arigaluan. Ha? Diyak mo't maawatan, Tata. Apay, di mo mag-gets nga agayataken ka. Anya? No kasta? Agayat ka kanyak, Tata Orlando? Wain, usang. Nabayagan nga ay ayaten ka. Ngam italaan ay kanak iti tured amang ipudno iti dayta. Ket sapay kumata aklunan nak. Alla, Tata, pasensya kan ang awan tiriknak ken ka. Awan ti panagayat ko ken ka. Kasla tatang laeng ti pangibilbilangak ken ka. Apay ngay usang. Ket adon tinsagsagot ko ken ka. Imbes nga ilakok dagiti bunga ti mulak. Insagot ko langan ken ka. Kimotong payan ginwang ka. Ken uray dagiti kalding ka. Ta maliwliwayak ida nga ipastor. Ta dito'y latan istor mo ti ayan ka. Ita, kastalaan ti ibagam. Apay ngay. Pasensya kan, Tata Orlando. Ngem, saan ka apatulan? Ken ura iti day ta kinalakay mon. Awan, ti mangayat ken kan. Ay, nagsakit matayin ti panagsasaom usang. Pangaasim ka di aklunan nakuman. Sorry talaga, Tata Orlando. Ken maysa, addan boyfriend ko. Ngem, adda ije abroad. Kat agawi din iti mabiit dito Pilipinas. Anya apay ngay adi mo imbagbaga nga adagaya manubiyaw. Hindi mo mangamin din magtata. Nabayagan da ije a boyfriend ko. LDR kami ngamin. Isu asaan nyo ang makitkita. Anya apay nga raw nga inawat mo amin ngat itid ko kin ka nawan gayang panagayat mo kanyak. Ha? Dapat di mo inawat dagi jarigalok na awan riknam kanyak. Tapno sana ka nang namnama iti awan. Agasam nga ita mano abulig ti sabang ay nawawat mo. Sanga ka ba nabagas? Kan mano akilo amais. Dapay utaong kamates, lubyas, kan dangla apagdigos mo no madmaditirik nam. Siyak pa ti para bagkat ka nagiti lakom. Tunggal agis tambayak nito isturmaw. Nika, si kamot tinagdisnudo ang mga ramid kadagi jay tata. Saan kamot ngem babaon? Oray pa ay.
Basta nagsakit yar aramidem usang. Ano kaya't yu tata kastulaangan? Ninanang kulaangan ti arman nyo. Tagbirbirok da dya iti boyfriend na. Ay, saanan? Awanin, panagtalag ko ka na kayaw, babae. Tatang, di yung mabaling nga ipilit ti bagiyo kani usang. No talaga di na kayo kaya. Nagsakit ti pusok, Bruno, anak kaw. Kun may sa nabayag gaya man nga Danubyo na edya abroad. Di na imbaga adagaws. Tapno sana nailawaan na gadyan regalo ken kwa na. Nala, bayan yun na gadyan. Inregalo yung arudan. Di yun isidir na gadyan into diyaw. Tas anamot adinawat na gadyan kada kayaw. Wala. Ngam kasta ulay nga isem na tunggal regalwak. Plastic kit di Traidor a babae. Ala, gusto. Awatan yung tigasat yung kani usang, tatang. Kumusta ni tatang yo, Bruno? Saan na rin primor nga ro, dante? Aggurigor mo tang. Ingurigor na ti pan nakapaay na. Na? Ay, una yun ti amayaw. Inkay man kadi andi nga yan, dante. Amang ano stress nan ti daduma, isong agsakitan. Sige. Tamapanak man nga rod iti ayan na. Kumusta tirik na, manong? Mayatan. Nakatan ti sakit ti ulaw. Ti sakit, ti barukong mungay na ikatay. Ay, kasi na agad makaangasak mutan iti nalukay. Inaklon ko nga minan, tigasat ko ni usang. Rumbeng laeng nga aklunem tas ikamo lati marigatan, manong. No, saksakitim lata, ti panakapaay mo. Wani nga raw. Isa pinilit kaun ngay naklon ti amin. Nalaala, sana bale. Tabayat ti panaglabas ti alal daw, makailiw-liwag kanton. Agsublinton iti sigod ti amin. Sumapol kanto manan iti sabali nga armama. Daytay kataebam ngamin nati sa pulam. Sana dagitay adayo nga ubeng sika. Ay saanan, manjakon ading kaw. Mabuti nga kaw na masakitan. Iso saanan, aglaklakayak lang na balaw. Apo, manong, imadaw dagiti kaldig mo. Ay, wala ta, nagagat damot ngamin nga aganak. Apaw, naglako kan saman edi kalmanan. Ay, kitwan tajak met kabailan ngay pastor no aduda. Iso kay lakok Kanure nagitinuang kan baka. Aglako akmanan no bigat. Aya, ay na, imadun ti kwarta mamanong. Nakagatang ka pa yun itilugan mo. Ay, sikenhan laalugan day jay. Oh, na nga. At least, ada. Wan matkit di katas ng dingwan dagi jay. Uwin nga road, agasuman. Manipod na pa ay kakunayat. Bigla mo nga imaduti tarakan mo na. Wala, time pa may sakaw ti atensyon ko iti dingwan kaw. Iso nga imaduda adagaos. Mayat gayam ti mapaay Uma daw ti dingwain. Awanan plano nga agaram iti sa balay, manaw. Bye-bye, amon day ta aram-aram. Awanan, lakaya kaon. Rag-rag sakiklatan tagtarakan iti dingwain. Ta pagkwartaan pa day ta. Ya, sana ya. Impamaysak nga rod atensyon ko kadagiti dingwan ko kat isudan tayan tiragsak ko. Alakastan, tigayem mo, Orlando. Alagagayam, ditaan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Kabsat Orlando, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos ti agnina, ititunggal maysa.